Kikang adong English High School along HSLC examination surinra engkoi rake thom a pharman ongdung pen result angthek kelong dun. Pini aru ni phai engkoi rahini surinra engkoi rake thom arni number engkoi rathro deobagari constancy angkang pikekang adong English High School along HSLC examination surinra engkoi rake thom a pharman ongdung pen result angthek kelong dun. Jongda me sai katiki purote chipaduk Prat nangji lason se kekang adong English High School along ta head teacher mate principal admin lang ne kachepaduk ajok sinon kedam tang suriner engkoi rakithom aningkan HSLC examination kekang adong English High School pen to tell student lake plikep rakithom student do labangsu angbong pen first division lake bang plikep rahini second division lake bang pharo kethom rakrekethom endi division lake bang pli total pass lake bang plikep fail lake bang ke thom lasi principal nang ke thandun Ahoklo ni itu ma school pen dalam tahun 2023 HSLC atlang ini ke ma school pen bang plikep raket kom 43 students pun HSLC long sadlang top dulu Labang songbong pen bang plikep an dulu songbong pen bang poke first division second division bang plikep raisi lapen bang liatum ke third division ang dengan sekolah dulu Ate la bang so la dak dai thori riya nje dak nali tu malong si ba pas la son dam bom la ke kan dong school la puan student ke ong pen bang pli vet lo ke phel tang dai la bang so ku thang nali tu class ke en mesen pen si kai kita me el masar si ta kata pa chi oh isi kan kamu bote ia potom la pen student se kata me akelo pinang ke la pen teaching staff ke me ke thane se padu ko la untuk akelo dipakai tang te dak nali tu ke kan dong school long staff bang an bag dolo sa Itu perang bangke penang do kalau kami non retire lah penang jok non bangke ini tu teaching staff lah pen non teaching staff bangke bel teaching staff ke bang proxy lah pen non teaching staff dengan bang sampai itu langsung si kedam tangan kan an sampai result bangke mesan mission di tang la bang so result mission along la guardian tum sita minal tum guardian meeting pha ho kai kita minang chi tong dun do mala person nal tum oh akhirnya kita tahu bangke ke bang daru sedame ke bang mepin guardian tum sedame do tang la puan ke passport ke student na tum si aning ke re lo ma tang nal tum ke than ke cepat du polo sar tang isi lang lam long pun ya labang ke si mana Wendy wajah tadi au somarta dulu api apu ta dulu lakan teaching staff company pada labang kom acara pensi masuk result pini langsung long itu tang sar nali la da ke labang so ke kantong high school along ke tu ke kopi lo sar tang Neli mana marke mana dalam kanong high school bangke ahet lo di nali me cetan ini Neli mana admission lagi si ni council kacari mata itu mah yang lo orang kan ini kacung ini kacung bangke ini tu mah students lang ini pun toilet ban kemana dulu masih Nona lang ni 10 year old toilet extra toilet itu han Lapan teaching staff sa kami retire lah penapot itu mengkatorado lah masih cuma itu ekonomi sampai ini yang